Hvala. A u emisiji Ovo je Srbija danas između ostalog možete videti. Za vikend otvorene samo prehrambene prodavnice, apoteke i pumpe. I stariji osnovci od ponedeljka na online nastavi. Kako se Prokupčani sećaju Zorana Đinđića na 18. godišnjicu od ubistva. Koje poslove su Čačani uspeli da pokrenu u vreme pandemije. Ko je na potezu kada dotraje zaštićeno dobro u privatnom vlasništvu? Mi nismo u mogućnosti da saniramo ovaj problem zato što ta rekonstrukcija je jako skupa i zahtevna. U Srbiji je prema zvaničnim podacima u poslednja 24 sata od posledica COVID-19 preminulo 26 osoba. Virus je potvrđen kod 4.668 ljudi od 16.831 testiranog, a na respiratoru je 208 pacijenata. I kao što ste čuli, krizni štab doneo je nove mere. Za vikend sve se zatvara osim prehrambenih prodavnica, apoteka, benzinskih pumpi. Suspenduju se manifestacije. Epidemijska situacija ocenjena je kao vanredna. Evo kako je u Užicu, Kruševcu i Vranju. Nestabilna epidemijska situacija, veći broj pacijenata u bolnicama, više onih na intenzivnoj nezi, ukratko je korona slika u nekoliko gradova. U Vranju je mesec dana vanredna situacija, trećina testiranih svakodnevno je pozitivna na koronavirus. U COVID bolnicama su skoro popunjeni kapaciteti. Ono što je uočljivo ovih dana da je veći broj prijema u odnosu na broj otpusta. Klinička slika naših hospitalizovanih pacijenata je srednje teška i teška. Uglavnom ovog puta u ovom piku trećeg talasa imamo veliki broj i mlađih pacijenata, znači radno sposobnih. U Užičkoj opštoj bolnici kao centralnoj za Zlatiborski okrug, kao i ostalim COVID bolnicama i odeljenjima u okrugu, poslednjih dana više je pacijenata. Taj broj je otprilike stotinak porastao za nekih možda 7 do 10 dana, tako da, evo, konkretno juče je porastao za 20 pacijenata je veći broj prijema od otpusta. To znači treba obezbediti još 20 mesta za novih 20 pacijenata. Vidi se, evidentno je da zaista je povećan broj pacijenata koji moraju biti hospitalizovani iz Užica i iz Arilja već danima. U opštoj bolnici u Kruševcu danas je 115 pacijenata, što je takođe blag porast, posebno onih teže obolelih. Pre 7 dana smo imali jednog pacijenta u jedinici intenzivne nege na infektivnom odeljenju opšte bolnice Kruševac. Jutros je bilo 11 pacijenata, što znači da se povećava i broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. U opštoj bolnici se leče i pacijenti koji su dobili prvu dozu vakcine ili koji su dobili i drugu, znači revakcinisani su, stabilnog su stanja, kliničke slike su i blaže nego kod pacijenata koji nisu primili vakcinu i kraći je period hospitalizacije. Kad je vakcinacija u pitanju, u Zlatiborskom okrugu najviše vakcinisanih je u Užicu. Prvu dozu vakcine primilo je gotovo 25.000 Užičana, a drugu nešto manje od 9.000. Pored punkta za kolektivnu imunizaciju u sali ekonomske škole, mobilni timovi Šabačkog doma zdravlja su svakodnevno na terenu. Vakcine su dostupne i za stare i bolesne u selima kao i ustanovama gde su zbrinute osobe sa autizmom, a vakcinišu se i zatvorenici. Ako ne mogu pacijenti, mogu zdravstveni radnici. Po prijavi od kuće do kuće i u svako selo gde treba. 82-godišnja baka Marija u Štitaru živi sama. Kod lekara retko ide, nema ko da je odveze. Za vakcinaciju se nije dvoumila, pomogla joj komšinica. To sam sama i tako da malo produžim još života i šta mogu. Je li vas bolelo nešto? Nije ništa. Hvala Bogu. Dobro je. Za moje godine dobro je. Ona je želela da se vakciniše, nije imao ko da je prijavi i ja sam je prijavila. Želela je Sinopharm vakcinu. Po prijavi upućena mobilni tim stigao je i u domaćinstvo Trifunovića. Sa kolicima do vakcinalnog punta u gradu teško je doći. Mnogo mi znači. Mnogo, jer ne mogu da hodam. Mene taj Parkinson uhvati moment pa mi i onda ne mogu da hodam.
Dom zdravlja je do sada imao preko 300 i više korisnika zdravstvene zaštite sa teritorije opštine Šabac, koji su bili posećeni od strane timova i ekipa koji su zaduženi za vakcinaciju. To će činiti i dalje kada dođe vreme za revakcinu za naredne 3 nedelje, čime su pacijenti naravno i korisnici zdravstvene zaštite i obavešteni. Pored starih, bolesnih i nepokretnih po selima, vakcinalni mobilni timovi Doma zdravlja uz poštovanje svih epidemijskih mera stižu i u ustanove. Prvom dozom vakcinisani su korisnici kuće dobre volje, Doma za decu i mlade obolele od autizma i zatvorenici u Šabačkom kazneno-popravnom zavodu. U ovoj ustanovi smo vakcinisali 30 korisnika vakcinama Pfizer, Sinopharm i Sputnik, a u kazneno-popravnom zavodu smo vakcinisali 58 lica lišena slobode vakcinom AstraZeneca. Mi ćemo nastaviti vakcinaciju na terenu, naše ekipe su spremne. Mi smo do sad aplikovali drugom dozom preko 10.000 naših sugrađana, a prvom dozom 17, dakle sve ukupno oko 27.000 doza smo vakcinisali naših sugrađana. Mobilni timovi sutra su u Prnjavoru. Sa prvom i drugom dozom vakcinisat će skoro 500 meštana. U poslednjih nedelju dana u pirotskim vrtićima se pogoršava epidemijska situacija. 3 vaspitne grupe su trenutno u izolaciji, a broj dece koje dolaze je prepolovljen. Roditelji koji dovode decu u vrtić kažu da nemaju primetbe na poštovanje svih propisanih mera i da im znači što deca mogu da borave u vrtiću. Vaše dete ide ovih dana u vrtić, kakve situacije, imate li informacije? Da, čujem preko medije da se blago pogoršava situacija. Mala ide u mešovitu jaslenu grupu. Eto, 3 dana pravili smo jednu pauzu zato što je imala respiratornu infekciju. Mislim da je važno da mi kao roditelji poštujemo i ove ljude koji rade u vrtiću, koji se zaista trude da brinu o našoj deci. U svih 6 objekata predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za sada je samo jedna vaspitačica COVID pozitivna, a od 54 vaspitne grupe, 3 grupe su u izolaciji. U poslednjoj nedelji mi imamo već 7 roditelja iz različitih vrtića i svih 6 vrtića praktično koji su prijavili da su COVID pozitivni, a dovodili su decu u vrtić. Tako da praktično samim tim apelujem i na roditelje da vode računa, da nikako ne dovode decu koja imaju bilo kakve simptome respiratornih infekcija. Poslednjih dana, zbog respiratornih infekcija, prepolovljen je broj dece koje dolaze u vrtić. Grupe su manje, pa je i boravak dece bezbedniji. Nije dozvoljeno mešanje grupa i strogo se kontroliše poštovanje svih mera. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. U znak sećanja na njega u Prokuplju mu je podignut spomenik. Iako nije bio rođen u Toplici, Zoran je ovaj deo Srbije, odakle mu je otac, oduvek doživljavao kao svoj zavičaj. Zoran Đinđić rođen je u Bosni, ali je veći deo detinjstva proveo u očevom zavičaju selu Prekopucu kod Prokuplja, gde je tokom života često dolazio. Meštani i rođaci su se dičili njegovim obrazovanjem i entuzijazmom i kažu da je bio ponosan na junake Toplice koji su svojim žrtvama zadužili Srbiju. Mi smo ponosni na njega mnogo bili. On je mnogo teo da učini za toplički kraj. I njegovog gubitka je toplički kraj mnogo izgubio. Zoran je voleo sport, a navijanje za šampione koji su slavu grada na Toplici proneli širom sveta u bokserskim rukavicama, podstakli su ga da podrži ideju izgradnje sportske hale u Prokuplju. Lično je uspeo da odvoji sredstva i da rastereti ogromnim delom opštinski budžet, da se ova hala privede kraju. Ujedno ne samo da se privede kraju, nego je svakodnevno i pratio njen rad, a pored toga imao je ogromnu želju da doprinese razvoju privrede i poljoprivrede Prokuplja. Zoranove energije sećaju se i oni koji su bili njegovi najbliži saradnici u vreme kada se vodila borba za jednu drugačiju Srbiju. Onda nam je govorio koliko je teško naći ljude, članove stranke, koji se neće praviti važni zahvaljujući funkciji koju im je stranka obezbedila i koji je neće zloupotrebiti u lične svrhe.
ta negativna selekcija nas ubi, što je naš i sad generalni problem. U znak sećanja na Zorana u Prokuplju mu je podignut spomenik ispred sportske hale koja nosi njegovo ime. Subotička policija uhapsila je 40-godišnjeg muškarca iz tog grada zbog sumnje da je ugrozio bezbednost predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasne Vojnić. On se sumnjiči da je pre nekoliko dana na privatan profil predsjednice HNV-a poslao poruku preteće i uvredljive sadržine. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici, saopštila je Subotička policija. Predstavnici Hrvatske zajednice u Srbiji pozdravili su efikasnu reakciju nadležnih. Svakako pohvaljujemo rad policije i predsjednica je to isto rekla. Potpuno smo suglasni po tom pitanju da je policija dosta urgentno i, kako bih rekao, kvalitetno djelovala po ovom pitanju, što nam uljeva nadu. Dakle, da se možda ovakvi izgredi dalje neće ponavljati. Svakako to je jedna određena manjina u društvu koja čini, ali smatramo da je neprihvatljivo. Očekujemo da se i preostale dvije i više nego gnjusne prijetnje institucijama Hrvatske zajednice otkriju i na isti način procesuiraju. U emisiji Ovo je Srbija, između ostalog, vidjet ćete i ove priče. Koje poslove su Čačani uspeli da pokrenu u vreme pandemije? Ko je na potezu kada dotraje zaštićeno dobro u privatnom vlasništvu? Mi nismo u mogućnosti da saniramo ovaj problem zato što ta rekonstrukcija je jako skupa i zahtevna. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona i žandarmerije za rad na vodi tragaju za mladićem koji juče popodne posle prevrtanja čamca na Velikoj Moravi kod Svilajnca nestao u vodi. Policijske ekipe pretražuju okolni teren. Drugi mladić iz čamca je isplivao. Penta se ugasila, motor na čamac, i on probao da povuče onu kurblu, nije, kaže, blokirala. Kad ja probao kao ono stvarno blokirala, nije htjela da upali, ja sam uzeo vesla da probam da izveslam. Ja sam veslao pravo, on mi vraćao vodu unazad i okrenuo se čamac i krenuli smo uz brzak. Ja mu kažem, sad drži se, pa šta nam Bog kaže. I kad smo stigli u brzak, mene je talas izbacio iz čamca, ja sam pa baš da je ona voda gde su talasi. I tu sam se zaglavio dole pri dnu u neku armaturu, jedva sam se iščupao. On je bio, kako su videli i ostali ribolovci pored vode, bio je stojao na čamcu gore. Nestao je u vodi? Nestao je u vodi posle 700-800 metara. Nisam ga više vidio ni na čamcu, ni nigde. Još se traga za mlađim muškarcem koji je sinoć oko 20 sati upao u reku Nišavu kod železničkog mosta u Pirotu. Potvrdili su RTS-u u policijskoj upravi. Nezvanično saznajemo da je reč o migrantu iz prihvatnog centra u tom gradu. Podsjećamo, pre 20 dana u Nišavi se također utopila 17-godišnja devojka. Zbog učestalih nesreća, odbornici Skupštine grada naložili su nadležnim institucijama da pojačaju mere nadzora i kontrole radi povećanja bezbednosti. A jutros oko 4:20 u Domu kulture u Banatskom Despotovcu izbio je požar u kome niko nije stradao. Požar je zahvatio veći deo objekta i na osnovu prvih procena potpuno je uništen krov. Deda Savo Avramović odavno je zagazio u 9. deceniju života. Sa suzama u očima posmatra kako gori Dom kulture za koji ga vežu brojne uspomene. Ovo mi je veoma teško palo kad sam video jutros. Dom je za nas značio mnogo, za celo selo. Tu smo gledali prve filmove u sali, a bio sam i očevidec kad su je počela da se pravi taj dom. Veoma brzo su na mesto požara stigli pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Zrenjanina i lokalizovali požar. Pa kako je došlo do požara još uvek se ne zna. Posljedice su vidne. Znači to je uništeno je pola zgrade, druga polovina se spasava. Verujem da će to biti spašeno, a ova prva polovina ovo je završeno. Ovo će se moći samo se ruši. Šta je bilo u domu? Pa dom kao dom je izgubio svoju funkciju, ali sad trenutno je funkcionisao penzionersko udruženje u jednom delu, lovački dom koji je obnovljen. Znači koji je obnovljen, lovački dom koji je urađen, perfektno je bio i sad je izgorio.
Na teren su izašla 4 vatrogasna vozila sa 11 vatrogasaca. Pored krovne konstrukcije, potpuno izgorala i unutrašnjost objekta ukupne površine 800 kvadrata. Preduzeće za puteve Kragujevac počelo je sanaciju klizišta na državnom putu Kragujevac-Batočina kod Nikšićkog brda. Radovi se izvode po nalogu Puteva Srbije, a projekat sanacije uradio je Beogradski institut za ispitivanje materijala. Da podsjetimo, krajem januara usled pojava klizišta obrušio se deo puta ka Kragujevcu u dužini od 40 metara. Saobraćaj se od tada na toj deonici obavlja jednom kolovoznom trakom. Radovi se izvode u 2 faze i trebalo bi da budu završeni do kraja maja. Stabilnost kosine biće obezbeđena bušenjem i postavljanjem šipova koji će sprečiti klizanje zemljišta. Ukupan broj šipova na ovom delu je 28 komada. Zatim ćemo preći u drugu fazu radova koja podrazumeva kompletno izbacivanje starog nasipa od 15.000 kubika kamena i iza toga ćemo raditi novi nasip. Prelazimo na drugu fazu šipova. Taj broj šipova je 38 komada koji se nalazi u bermi puta. Kada se bude uradili ti šipovi, uradit ćemo novi potporni zid na koji će biti naslonjena kolovozna konstrukcija. Poštujući tradiciju uvek pune gradske kase, odbornici iz Skupštine grada Pirota na redovnom zasedanju usvojili su između ostalog rebalans budžeta. Višak sredstava od 450 miliona dinara biće uložen uglavnom u infrastrukturne projekte. Završetak postrojenja za sekundarnu separaciju otpada, sanaciju klizišta, uređenje ulica, parking prostora, srednjovekovne tvrđave, ali i za izradu više projektnih dokumentacija. Pandemija koronavirusa izmenila je uslove poslovanja, ali interesovanje za pokretanje posla nije opalo u poslednjih godinu dana. Tome doprinose i podsticaji države u obuci i mogućnosti dobijanja povoljnih kredita. Više mladih sada nego ranije započinje posao, a u Čačanskom kraju najzastupljenije su proizvodne delatnosti. Čačanin Nikola Munitlaković sredinom prošle godine započeo je posao. Zahvaljujući povoljnom kreditu kupio je kombi kojim prevozi robu u više evropskih zemalja. Poslom je uprkos pandemiji zadovoljan. U martu prošle godine, čak i pre one korone, sam aplicirao u Privrednoj komori za sredstva za transportno vozilo koje je nekim delom išlo i preko Nemačke razvojne agencije. Išao sam na obuku 5 dana. Nakon te obuke onda je usledila i korona, onda je bilo malo neke kočnice, jer se tada nije znalo u startu šta i kako će biti. Međutim, već u maju sam otvorio firmu, uzeo vozilo i počeo da radim. Malo je otežanije nego inače, zbog nekih testova na različitim granicama, negde ih traže, negde ih ne traže, ali u suštini nema nekih većih problema. Za program promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji realizuju Ministarstvo privrede, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Privredna komora preko Fonda za razvoj, u Čačanskom kraju je veliko interesovanje početnika u poslu. Ranije su najzastupljenije bile uslužne delatnosti, a sada je to proizvodnja i proizvodne usluge. Ono što postoji veliko interesovanje, to je da su usluge štamparstva, usluge proizvodnje, ambalaže, metaloprerada, građevinski radovi, završni radovi u građevinarstvu. Tu su i dalje vrlo aktuelne usluge iz oblasti kulinarstva, restorani, hoteli, zatim i seoski turizam. Privredna komora uči početnike u poslu da sami izrade investicioni plan i ostaje mentor u narednih godinu dana kada se dobiju sredstva. Ono što je bitno za ove programe to je da se prepoznaju početnici kojima se dozvoljava pored investicionog ulaganja i operativni troškovi, što smo smatrali izuzetno korisnim i bitnim, naročito u vreme pandemije kada su bila potrebna i određena sredstva za održavanje tekuće likvidnosti. Za program podrške za počinjanju posla mogu da apliciraju i fizička lica i firme koje ne posluju duže od 2 godine. Maksimalan iznos kredita je 3.600.000 dinara, a do 20% sredstava je bespovratno. U čuvenoj ulici Svetozara Markovića u Leskovcu nekada je bilo 30-ak zanatskih radnji. Od 5 poslastičarnica ostala je samo jedna u vlasništvu porodice Saliju, koja je iz Gostivara došla u Leskovac pre 7 decenija. U najstarijoj poslastičarnici u gradu i danas ima dosta posla.
Uz miris tek ispečenih baklava i tulumbi razleže se zvuk miksera koji neprekidno radi od 1951. godine. Vaedin ga je nasledio od oca kao i radnju i tradicionalnu recepturu koja se već 2 veka prenosi sa kolena na koleno. U radnji od 14. godine. Nekada se, kaže, čekalo u redovima za starinske poslastice, limunadu, bozu. Nije kao pre, ali posla ima. Zadovoljan je majstor Vaedin koji ima 5 dece. Ja ovaj posao radim sa zadovoljstvom. I poštujem ovaj grad, poštujem ove ljudi i oni mene poštuju. I nastavit ću tradiciju dok može. Srećen dođe da radi i on. Spletom životnih okolnosti Vaedina je rodila Albanka, a očuvala Srpkinja. Za majku Mirjanu bio je posebno vezan. Zadovoljan sam bio previše nego što treba. Toliko se borila za mene, sve da bude. Poštenjem i dobrotom sticao je prijatelje, ljubaznošću i kvalitetom poslastica i stalne mušterije. Dnevno se proda na 100 kolača, sarađuju sa restoranima, a šalju ih i u inostranstvo. Kad je sezona dolaska, da kažemo, naših građana koji žive u inostranstvu, oni ne preskoče, a da ne kupe i da ne pošalju svoje deci. Da predahnu i, kažu, zaslade dušu kod komšije. Tako Leskovčani zovu majstora Vaedina, koji ih uvek sa osmehom dočekuje. Dobar majstor se ne menja i dobar glas. Svako voli domaćine, sa aditivima ne. I majstor dobar, uslužan. Ako si stalno mušterija, već znaju šta će da ti usluže. Kod mene se zna baklava. Stariji vole sutlijaš sa tulumbom, jer ih, kažu, podsjeća na mladost. Mlađi najčešće biraju šampite, korpice i bombice. A još kad se spremaju sa mnogo ljubavi, onda i ukus mora da bude poseban. U Kruševcu je pod zaštitom države 10 spomenika kulture, a postupak pripreme dokumentacije da taj status dobije još nekoliko desetina objekata Zavod za zaštitu spomenika iz Kraljeva pokrenuo je prošle godine. Za razliku od zaštićenih objekata u javnoj i državnoj svojini, čije održavanje pomaže Ministarstvo kulture i lokalne samouprave, u privatnoj su za to zaduženi sami vlasnici, što je za mnoge nerešiv problem. Kuća Bogdana Nešića, predratnog kruševačkog vinskog trgovca, podignuta je 1926. godine. Kao jedno od najlepših zdanja svoga vremena, uživa prethodnu zaštitu u postupku za dobijanje statusa spomenika kulture. Za 9,5 decenija odolela je nacionalizaciji, ratovima, ali ne i zubu vremena. Zbog dotrajalosti krovne limarije i oluka, objekat prokišnjava, a fasada otpada, ugrožavajući bezbednost prolaznika, zbog čega je građevinska inspekcija vlasnicima stanova naložila hitnu sanaciju objekta. Mi nismo u mogućnosti da saniramo ovaj problem, zato što ta rekonstrukcija je jako skupa i zahtevna. Mi ne smemo da poremetimo autentičnost ove zgrade i mi molimo grad, molimo državu, molimo za pomoć kako bi mogli da obnovimo stari sjaj ove palate Bogdana Nešića, koja predstavlja jedan biser gradske arhitekture, jedna od najstarijih zgrada u našem gradu. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu prva je u nizu adresa na koje su vlasnici uputili dopise. Naš zavod ne poseduje nikakva finansijska sredstva kojima bi mogao da pomogne vlasnicima objekata. Ipak izlazimo u susret ustupanjem tehničke dokumentacije, snimljenog postojećeg stanja, gde god imamo snimljeno postojeće stanje, tako da skraćujemo vreme i troškove investitora i vlasnika u pogledu izrade projekata za konzervatorsko-restauratorske radove. Iako zakon u kulturnim dobrima nalaže da se vlasnici o njima sami staraju, u Užicu su stanari 10 zgrada pod zaštitom, fasade obnovili uz pomoć grada koji je obezbedio 80% sredstava. U Čačku je za te namene ove godine opredeljeno 2 miliona dinara. Ukoliko bude zahteva, rebalansom ćemo ta sredstva i povećati. Grad finansira rekonstrukciju i uređenje fasada u javnoj svojini u iznosu od 100%, a u mešovitoj svojini gde postoji stambeni i poslovni prostori privatnih lica do 50% sredstava će izdvojiti grad Čačak. Nepokretna kulturna dobra, spomenici kulture, čuvari su istorije, svedočanstvo ekonomskog razvoja i uspona grada, ali i nemara generacija koje su ih nasledile i društva uopšte, ukoliko se uz formalno pravnu zaštitu objekti ne sačuvaju od propadanja.
Da se i sa 70 godina može objaviti prva knjiga pokazuje primjer Nišlije Baneta Simovića. On je nedavno objavio zbirku priča pod nazivom Guru moment. Baneta Simovića Nišlije znaju kao dugogodišnjeg turističkog radnika i nekada uspešnog privrednika. U prvoj knjizi pod nazivom Guru moment ispričao je zanimljive događaje sa svojih putovanja. Ovo vreme onog lockdowna, kada smo bili zaključani, pogotovo moje godište, učinilo je svoje da ja to pretočim u priče, tih 15 priča. Svaka priča je ime jednog grada, New York, London, Bolonja, Niška banja. U njima, uz ilustracije Aleksandra Devića, zanimljivi ljudi i neobični događaj. Putovanja, kaže Simović, čoveku oplemenjuju dušu. Taj doživljaj novog sveta, drugačijih običaja, drugačijih komunikacija, mnogima je poslužio da ukradu po neku ideju i donesu je ovde da obogate i ovaj naš prostor time. Naziv knjige Guru moment potekao je od njegovih sinova. Sam ja dosta u životu mojim momcima, kao i svi roditelji, solio pamet, pa su me oni prozvali guruom. Znači, učitelj kome je došao njegov moment sa tim objavljivanjem. Oni su to rekli, evo, sad je ovo guru moment. Iako je prvo izdanje skoro rasprodato, Bane ne zna da li će nastaviti da piše. Mada, kako kaže, ostalo je još dosta neispričanih priča. Galerija Jovan Popović u Opovu obeležila je 50 godina postojanja. Tim povodom snimljen je dokumentarni film o prethodnih pola veka simbola kulture u tom mestu, a izdata je i monografija pod nazivom Uzajamno delovanje života i umetnosti. Galerija je izgrađena 1970. godine na inicijativu zaljubljenika u kulturu Velibora Stefanovića. On je 5 godina ranije posetio Narodni muzej u Beogradu gde je sreo Nikolu Kusovca. Zamolio ga je da mu pomogne da organizuje jednu izložbu slika Jovana Popovića u Opovu u kojem je tad postojao samo Dom kulture. Kada se Kusovac uverio koliko ljudi o mestu vole umetnost, predložio mu je da naprave galeriju. I ono što je zatim usledilo je pravo čudo. Ovde sam dovodio najuglednije muzejske radnike, recimo direktora Narodne galerije u Pragu Kotalika, moje kolege Iržija, da vam ne pričam koga sve nisam dovodio iz Minkena. Oni su mislili da su to Potemkinova sela. Nisu verovali da jedno selo može imati, kad su videli publikacije koje su štampane, pa 2 monografije, prva Jovana Popovića, druga Pavla Vasića. Samo godinu dana nakon otvaranja u galeriji su se organizovale izložbe Ivana Meštrovića, Đure Jakšića, Milana Konjevića i mnogih drugih poznatih umetnika. Još tad ovde su se održavale i filmske premijere istovremeno sa projekcijama u Beogradu. Veoma nam je drago što su razni poznati umetnici i stvaraoci gostovali ovde jer su zajedno doprineli razvoju kulture, razvoju umetnosti i ostavili jedan trag ne samo galeriji nego i opštini Opovo. Povodom velikog jubileja, koji malo koja opština sa 10.000 stanovnika može da se pohvali, objavljena je i monografija Uzajamno delovanje života i umetnosti. Za samu izložbu i u monografiji smo izabrali dela od Koste Bradića, Olje Ivanicki, Stojana Trumića i tako dalje, prosto koliko je prostor uspeo da dozvoli, a u nekim narednim prilikama ćemo pokazati i druga dela koje su u fondu. Od 1220 eksponata od 260 autora, najznačajnija dela u fondu galerije su slike Jovana Popovića, žena sveštenika iz Vršca i portret nepoznatog građanina. U Gradskom muzeju u Somboru završena je konzervacija i restauracija srednjovekovnog prstenja iz sopstvene zbirke. Na ovaj način omogućeno je dalje istraživanje i prezentacija arheološkog materijala. Napravljene su i replike od srebra koje posetioci mogu da kupe u suvenirnici. Prsten pletene strukture pronađen u jednoj somborskoj ulici prilikom iskopavanja šančeva samo je jedan od 70 eksponata iz srednjovekovne zbirke. Ono je najbrojnija vrsta nakita u fundusu i poseduje primerke najjednostavnijih formi do onih luksuznih.
Nešto što je nematerijalno, ali veoma važno i oplemenjuje se upravo u nakitu, u prstenju, koje se nosi na ruci i prezentuje svaki dan. A arheolog najčešće u grobovima, pored mnoštva drugih predmeta, kao znake dostojanstva ili određene druge značajke koje prsten nosi sa sobom, pronalazi upravo prsten. Nakit je različito oblikovan u svakoj epohi, prolazio je kroz više faza, a tehnike izrade su usavršavane. Na njemu se ogledaju uticaji različitih naroda. Prsten za streličarstvo ili prsten koji ima glavu u obliku srca, različito se tretira. Prsten ima izuzetno ukrašenu lepu kariku sa volutama i sa ornamentikom koja je tipična za 14. vek. Prsten sa urezanim krstom sa kracima nepravilnog oblika ima uticaje ugarskog prstenja iz 14. veka. Prstenje sa religioznim simbolima nije nužno značilo pripadnost određenoj religiji, često je bilo odraz mode tog vremena. Replike srednjevekovnog nakita iz arheološke zbirke Gradskog muzeja u Somboru predstavljaju jedan izuzetno luksuzan suvenir. Svaki od ovog prstenja nosi jednu lepu priču. Nakit jedne porodice može da ispriča priču o njenom identitetu i na taj način omogući saznanje o tome kako je porodica živela i čime se bavila. O sportu u narednim minutima. Požega nema streljanu, ali polako postaje gradić talentovanih strelaca koji postižu vrhunske rezultate i na državnim takmičenjima. Ambicija Požežanke, koja je osnovac, jeste da postane u streljaštvu ono što Inole u tenisu. A da je na dobrom putu da to i ostvari, svedoče medalje i priznanja. Dom porodice Stojanović krase medalje i diplome koje je Olga osvojila i na državnom nivou, iako je takmičarsku karijeru započela tek pre pola godine. Od oca je nasledila smirenost, a streljaštvu je privukla i ljubav majke prema lovu kao žene pionira tog sporta u Požegi. Zaista sam ponosna, nismo se nadali da će tim tempom da postigne takve rezultate. Nadam se da će da ide napred samo. Mi smo uz nju i da tu smo da je podržimo i da je poguramo. Podršku ima i u osnovnoj školi Emilija Ostojić, u kojoj je odličan učenik i predvodnik odeljenja. Uvek je raspoložena i puna avanturističkog duha u sebi. Svi se mi družimo pojedinačno s Olgom i Olga je jako od nas, da kažemo, borbena osoba i svi je modrimo i podržavamo u tome što ona radi. Išli smo na neko takmičenje osnovne škole u streljaštvu, gdje smo prepoznali taj njen talent i naravno u dogovoru sa roditeljima ona je krenula aktivno baš da se bavi sportom. Braneći boje streljačkog kluba iz Užica, upucava vrhunske rezultate u pionirskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji, iako je tek osnovac. Vanserijski talent, mogu da kažem, postiže rezultate i mislim da će ona napraviti po meni jedan bum ako bude samo uporna i nastavila da trenira onako kako zacrtamo program. Trema je prisutna pred takmičenje, ali kada se fokusira na metu, ništa je ne može omesti na putu ka cilju. Pa ja bih da osvojim olimpijskih medalja i na svetskim takmičenjima i na evropskim i da budem broj 1, to je. Do tih rezultata se moraju ispuniti i školske obaveze koje najlakše savladava sa bratom, od kojeg je starija 2 minuta. On se posvetio odbojci, ali se nada da će sestra proslaviti streljaštvom porodicu, grad i Srbiju. A danas vam predstavljamo i najvišeg čoveka Srbije. Dalibor Micić postaje sve poznatije ime sveta filma i marketinga. Kako izgleda kada se na svet gleda s visine, prenose kolege iz Zrenjanina. Zrenjaninac Dalibor Micić je najviši čovek u Srbiji. Sa visinom od 2 metra i 25 centimetara prava je atrakcija gde god da se pojavi, a nakon zapažene košarkaške karijere u Srbiji, Mađarskoj, Republici Srpskoj, Danskoj i Malti, Dalibor se otisnuo u filmadžijske i marketinške vode, uz do sada snimljenih nekoliko reklama u Maleziji i jedne epizodne uloge u belgijskom filmu. Visina mu nikada nije predstavljala problem. Možda sam najviši u Srbiji, ali opet džabe mi kad sam u svetu najniži, kad sam, ne znam, možda 20 po visini u svetu, tako da svako ću nizak sam. A što se tiče problema, pa ne razmišljam mnogo o problemima. Roba obuća momentalno nije, momentalno može da se nađe. Šta ja znam, patike kupim preko interneta, neku odeću kupim u Francuskoj, zatim imamo čoveka iz Nemačke koji pravi
velike brojeve obuće. U Holandiji mogu da kupim veliku odeću, ali opet ima neke stvari koje možda da šijem, na primjer jakna. Dalibor Micić ima širok krug poznanika, skuplja poštanske marke, stari novac, značke, a često pomaže prijateljima i učestvuje u humanitarnim akcijama. Gde god da prođem s njim, gde god smo izlazili na neke manifestacije ovako kroz grad, svi ga gledaju, mislim ja to vidim, da ga svi gledaju, svi žele da se slikaju. Bio je na susretu najviših ljudi planete, radio kao zabavljač u Parizu i sada mu nakon problema sa koronavirusom već nedostaju putovanja. Osim glumačke karijere ima još jednu neispunjenu želju. Jedna stvar što ne znaju baš svi ljudi šta bih želeo da probam, to je da budem steward, da budem najviši steward na svijetu. Dalibor nam je rekao još jedan zanimljiv podatak. Obožava male automobile. Zbog svoje neobične visine, on je sigurno jedan od najpoznatijih Zrenjaninaca. Neobični džin pitomog srca. Pred kraj emisije govorimo o vremenu, kako će biti u danima vikenda. Čućemo od koleginice Lidije Marković. Prvog dana vikenda u Srbiji pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Prepodne na severozapadu, a poslepodne i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U nedelju, kažu meteorolozi, u većini krajeva pretežno sunčano, na severu ponegde slaba kiša. Naredne sedmice oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Vremenske prilike za vikend nalažu oprez u vožnji, a u toku je i međunarodna akcija kontrole saobraćaja u kojoj učestvuje i Saobraćajna policija Srbije. Posebno se kontroliše korišćenje pojasa, mobilnog telefona tokom vožnje i nepropisan prevoz dece. Evo šta kažu pomoravski vozači i nadležni. Česte kontrole Saobraćajne policije i ne male prekršajne kazne za nepoštovanje propisa izgleda daju rezultate. Vozači su se odavno navikli da odmah po ulasku u vozilo stave pojas. Moramo da vežemo svi pojas jer ipak je bezbednost u pitanju i glava je u pitanju i naša, a i drugi učesnik u saobraćaju. To je navika već. Čim sednem u kola ja stavim pojas. A telefon jel koristite tokom vožnje? Ne. Nevezivanje pojasa, korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, neadekvatan prevoz dece. Prošle godine u Pomoravlju evidentirani su kao saobraćajni prekršaji 9816 puta. Najviše prekršaja bilo je u Jagodini, blizu 4000. Statistička analiza otkrivenih prekršaja nekorišćenja signalnog pojasa u toku vožnje za 2020. godinu u odnosu na isti period 2019. godine ukazuje da je 8% vozača i putnika na prednjem sedištu više vezuje pojas nego 2019. godine. Policijska statistika kaže da je vožnja pod uticajem alkohola drugi najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda odmah posle prebrze vožnje. Zato su česte i nasumične kontrole vozača, posebno u večernjim satima i tokom vikenda. Nove slike i priče Srbije i u ponedeljak nešto posle 15 časova u emisiji Ovo je Srbija. Budite i tada sa nama. Vidimo se. Doviđenja. Prijetan vikend.